Assalamu alaykum tug'anlar. Bugun 17-aprel 2022-yil Iskol oblasti Qaraqol shahri. Qaraqolda mal bozor. Sizlarga bugun biz uylardan basmen tanıştırmoqchimiz. Sağın uylar, muzol uylar bilan. Andan mesele kettiklar жүргүлө. Эми убараланбай, мал түшүмдү толугу менен айыл чарбасына багытталган фермер KG тиркемеси аркылуу Assalamu alaykum do'st. Qancha uy? Uy qancha muzosmi? 100 ming. 100 ming be. Muzos erkek urg'ach. Erkek. 100 ming be. Bayrada turgani. Ha, tup saldi onam. Ha. Qanchalik түсіп berdi negizi? Iya. Qanchalik түсіп berdi murun? 95 ko'raman. Бұл ойды қанша болсын? Iya. Қанша болсын? Assalamu alaykum aka. Uy qancha? Muzosmen 85. 85 деп атасыңар, э? Muzos erkek burg'achi. Erkege. Qanchaga bo'lsa berasinglar? 83 bolsa berem. Qanchani to'ldi? 4. 4-chi. Ma jenni. Onlar. Uylar. Provaydikkan байланып. Assalomu alaykum aka. Qumajing qancha? 70. Muzos bilan, a? Qanchalik muzos oldu? Birinchi muzos. Birinchi muzos, a? Qancha olsa berasinglar? Ошол 70 болот. A qanchadin, a? Muzol қанша болады? Ana jenni ishlik ekan. Uzoq yaxshi. Mo'z ko'rincha. Assalomu alaykum aka. To'qol uy qancha? 80 ming. 180 be. Öyle olur. İnternetke öyle mi? Oo. Qancha tut? 180 be. 180 ko'rimni tug'anlar. Assalomu alaykum. Uy qancha aka? 65. 65 e. Sağ ne? Çok. Baylov. Geç boz. Geç boz be. Qanchani tutdilar? 4 te. Qancha olsa berasizlar? 63 bo'lsa. Ha. 63 bo'lsa. Yaxshi. Salmoqsiz qancha o'zi? 55. Boz qo'y. Geç boz, e. 5 geç bozli. Anlar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qancha o'yingiz muzos bilan? Buni 110 deb otam. Muzos bilan, e? Muzos erkek burg'achi. Muzos erkek. Qanchalik sut beradi bu muzosdan 7 chiqarib? litr sut beradi. 7 litr, e? Qanchanchi muzosi shunda bu? 3-chi muzosi. Ha, 3-chi muzosi ekan, a? Примерно qancha tush berasan o'yinlardan? Emi 105 bo'lsa beraman. 105 bo'lsa, a? To'g'ri. 105 bo'lsa beramda. Okey. Salmoqsiz aka. O'yingiz qancha? 82 so'rab otasiz. Muzos bilan, e? Muzos erkek mi urg'achi bu? Qancha tush berasiz? 80ga berasiz. 80 ga. Cho'ng rahmat, sotingiz. Assalomu alaykum aka. Uy qancha? 90 dolar. Sağ uy, e? Qanchani tutdilar? Birde. Birde. Öyle ekan. Assalomu alaykum. Uylar kimniki? Belki Qancha deyapsan ata? 180'den de atam ben. Şurada şu 165'ten berem o diyeyim. 180 dan emne parodalar bor? Galıştayın arkası semental. Galштейн ana semental, e? Qanchalik tushib beradi? 20'dan berip dönüyor. 20dan spokойно, e? Bir qanday tamoq bersang shunday beradi. Jegenda jasha deysan, e? Qanchanchi tutdilar bular? Qanchani tutdilar? 3-sini tuyut, bu 4-sini tuyut. Jelinden tartib olayın, e? To'g'ri. Jelinlarni qarasa yaxshi ekan tutdilar. Bo'lsa jelni bir qo'ng'izlar,
160 dediniz he? Düşüp berem deyip Bayke. Nomerinizi aytıp koyasыз Bayke. Эми убараланбай мал түшүмдү толугу менен айыл чарбасына багытталган фермер KG тиркемеси аркылуу Söylesin. Hani Айтыр болсоңуз. Номерinizi. 0550 777 0550 777 192. 192. Uшу номерге кайрылсаңыздар болот эгерде сатып алам десеңиз. Ay kaç yazıyor desin? Yazmayla mı? İki tane satın mı? Ошо экөөнү. Жакшы экен туугандар. Байкасаңыздар. Саламатсызбы жок, унажыңар канча? Канчаны туу деле? Канча? Канча болсо бересиңер? 76 канчатын э? Түшпөйсүңөр андан алды э? Ана туугандар. Желиндеринде көрсөңөр болот. Assalamu alaikum dос. Maaşınlar kança? 57. Üçü eki 57 ne? Eko бириги 114 deydi. Aha. Eki birigip 114 deydi тугандар. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Лайк басып жана комментарий жазып коюңуздар. Тугандар. Assalamu alaikum Bayke. Uylарыңыз канчадан? Уйлар деген газ Гаш дендер бе? 110 бе? Канчалык түсүп берет булар? булар азыр эркинде бурук чыкты да. Ооба. Нормально чөпкө чыкканда, жок чөпкө чыкканда булар 10 литрден ашыктан берет. 10 литрден ашык берет, э? Бул канчаны турушту эле? 2000 тууган Түшөсүңөр да, э? түшөт. Канчадан берип саласыңар эгер? Реально. Ошо клиенттин өзүнө өсүрөм. Рахмат Байке. Саудаңыз болсын, э? Ялшыттайын деркен туугандар. Кичине арыгыраак экен да, так жакшы эле экен. Assalamu alaikum. Канчада атсыздар ойдо эке? Bunu aldı. Канча? Satlaşta o deyim. 90 aldı bu. 90 алышыптыр мына музоосу менен. Музоосун эркек ургач экен билбейсиңерби? Biz betkimiz bu. Булчу ким мына? Biz kaldı bu akşam. 90го мына 75ке алыптыр музоосу менен туугандар. Эси жок экен бирок. Жаңы айтышты да. Ошол туугандар биздин YouTube каналга катталып жана онлайн скордо катталып комментарий жазып лайк басканды унутпаңыздар. Барыңыздар болсоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү ойдун баалары ушундай экен. Музоолуу жана саамдардын баасы.